so te wam oso to wam fie onum nsuo bia la twa ho fa ye wam asase bia so a me sanwa wona nan tam kese me yaboa asome na na ma chichiri koma wo enipa wote so me yaboa o asome na nanom achichiri koma me kura me ni ba bi te me ni ba bi da ama wo nipa wote so sha eya ma ya mu se munim kasa obi nim kasa eya sebi obekasa ma afafo obi twemo se na me ka se me nua ba wonim kasa o te basa na waka wano apaado e basa na waka wano apaado ya wa bakosemo she te se obeka bibia kwa ma ya me ya obeka chem se me metagyere ne aboa si anu ane se na amene Memua kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first timer any bomodin subscribe. Me notification this will send you anytime bia ye di video betumo no. Won son sabe kanu enye bia uhwehwia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho obusia like video no na share emo bia so enye binhwe bidasi bebre abusia domafo ani sumafo abusiafo omama evangelist comfort fosu abusiafo watini suo omama na tini suo ankasa eba ne sei abusia mo nim se evangelist comfort fosu onfansie da se ono oye dentrani ofri dentra na abusiafo tembia oka history na otaye den ota eka sasem no na no ana chese abusia oka history ya ana domafo ya abusia omakoye den omakodidi na temse oye dentrani aboa na aden oye den oka asante history enu na o kire mu se omunimu a ene wo ka kire omo emra dentra ene asante ekokoye no dentra empire no almost kataye chese omumu tete kura we faha na we faha anu o chechire baby a chese dentra fo no omu ye den omu ko settle ya omu chechire honum osi e bi kura ye den eba asantemam a chese uba asantemam mu a eyetafo abusua dentra fo ene ko ye den eko chechire tafo nti onu kura no se uba asantemam mu a tafo ana no yeden ana no tie ana se sa domani ni so o yeden odidi na tem no wonim se wonfiefo o masase so no mo yeden omutie na wonfiefo no so omo so ye denturafo eti se denturafo ayeden abechichire wonfie na se wo domani watumi abeden wabetena ho omo ama wo baby atena na wo sa abeden wo sa bedidi o matem se denturafo eye moade a enye ensuo a ebusia ewo wonfie ho no nyina wo sisi wonim na onim no de bi kana no a chese nananom omuni no nyede omuni no nipa ebusia me say sumafo no omuni domafo no ebusiafo omama evangelist comfort fosu watini su mumie ko video no wona nana na ntwi nyame wono ne nua bakusia ne nua be makusia bi ako ana kwasia da ade be chi juada wono mu free asu bi ja santema so tokro mu pie fi ba ya bakosam kire se wo mu ji se o mu tena ho ansa no oduma komanya abo ade no oba wona nanom ba wona nanom de abo efe no lupadi se chichio se ayi sisio o mu de sisie wo mu de yawa wo mu de egudi edigu ye ho na kraman no ne pie ya oba no na eja na no a wona na ntwi nyame no ka se wa bra made no ye kwa ya twia no a wa bra de eti bra mo start mo migration na wo mo te kwa ma na ye for dynasty ena na aba twumbedi ante antwubedi ade na krabia manfi bre so na mo sha ase migrate free aso bi ja santema so aso timi twa nto so wo konwa na ukofa no go asefo no mu no anyini se akonwa no ete kwa ma ho no aniti enumu no ana mo sha ase mo migrate na mo na
wo hwe na group no eye man mema group so mon nana e man bi nana e fence abrewa 70 abrewa maneso ana abrewa abono nyankopon ana abrewa bono eti momomu na bru na firi baaye na one man no mo tetachi ma wo fra mo wi cave no mbachichi ebi chichi nyamfo no on mo nyo momu na bru firi baaye tom one mo de edi ane e from mansofo mansofo on mo machichi man so mansofo o mu di no ti mo ko ye na mo ko intamale di mo no on mo ko ware 1700 ya na e be nya di bia fere promanso ezasa wo bra abrewa bono ena nanamo ya mo akarefo abrewa bono nanamo na mo ko wale mansofo no ene e be nya di bi se bono fo ana mansofo ti bono mansofo wonim se ye di mienu aya bono ane manso ha mu editi na nabepim na nyina moda so kremu ampede fo koma notu moda so kremu se mo na moya bono hene adwanani a wote jama no editi because aya moni abono fo no mo na bono abrewa bono ni nya na abrewa abono nyankopon ni nya bia mu ne kosi aduako ni abrewa efe na ntwinyame no wonu firi o mu nyina firi na ma enama ansa na na adumensa ana na wa chia me panyini on mu nyina ka busueko yi ho ana mo ba bonte ana mo twato ya nya mo de yi anya tro na wutwa de woni mo abakosem anya tro na wutwa de you don't know your history because sa baby na bromaso na satifo at obi aka bi aya mo na na brewa bono eti mo kwa ya manso fo matete o mo amanso na mo ko warware wo mo drowafo on mo ka manso fo ho anakwa mi kwati amosia na nkranza no enkokra na to ho no na mo ye domafo nkokra mensa are you silly are you kidding huh are you kidding Sastoli mutimi chemu kase ena ane na na fense ayi adudu nyina ena obaye ena ono so manso ehene ena ode ne baba fo pim ne ofa se ba fo pim besi ye na waye mere ena ai wa mantam ena manso hene ne bakobo ba fo pim ani so ena ayi manso hene siesi asam no ena o ma ba fo pim agudie so mfa kwan papa poguwar ena ode ko to tudu ena ko fa ntokwa bae atro bebire ye so we nyina echi no ye gitumu na adu donyina wa nyunu kranza na adu donyina nyunu kranza bafo pemne ma Mr. Poma ani abusia ka omo probe o aye fan say omo probe say 500 600 and dun kranza ana mo koto kokwa mi nsay so on moto kokwa mi nsay anka nche obi ase woni mu firi manso mpo wo ma anka so mu firi manso so it say eye unknown secret up to date so no mo ya honhom so mo ya de but no mo de o mo ti asase ne so eti nana bafo pem mom ana woni drowafo kokon ye drowafo no wonu mu mansofo na bia no wonu na sa to ko drowafo no mo den anu no ko fa so nafo se ofe so beka ho na ofe so beboa ye ama mo ni drowafo kon ye anu na ma asase a mansofo ni firi mu ba e fra honum amowi no ani enkuro bi ti se a friend say abofo no ni adade nyina abofo say omutimi kase anya ne kure say a friend bofo ya friend bofo ya abofo aya abofo bara ana abofo tampi wo mo na chichi kuro no omo ye mienu ti a friend bofo na no mo ko hayo de masante hene mo ya trofo ada ni atro bebrebe eti adudu nyina ekotena ho no okofa afenso babu ano ane mansofo kun tokwa ano na ma owi anem ne amowi no eyekura mansofo no ho no omu nananom firi cave nim no mu firi bae se kuro no ewa santememu ekura wo se mansofo firi so bae ewa santememu so automatically mansofo ni na omo ya santefo ani ti sa wo obi beka bakosem na wo fu se onka bi ma bi kokko ntwam tro se wunya mu twantro no na onka bi ma wo enya dwuma na enya dwuma kina enya dwuma na enya dwuma kina otom esan se nya na kwan no timi nuanom
The American in an say. Ye kasi ye to aso a eye nsem bebre ti se sumahene ebegina se oni asante akon and I 7 time and o man bribe o se menye and eye manje apakase mu ye fini hifa and an ayi e fa ne say doma echa ayi obi ne ebu ati and na meso mete ne showa na wa aka no kore o se showa no de ebo fronton from what that so bo on hwe wa ati me di 500 years da mu ye mpanimfo o hene kura won tira bedwom mon kaka kasanse mu eso ne ede na kote ba yira homem ha eti awraba ne maba wa no krache for me personal attack enye masem me amedi me hona me sori me hwahwem menim se me ene yenwia no maba omutimi dress fine heavy beautiful no me I was not created like that ya mom is autumn. I was born to be like this, very simple. The amenya bi amede ba me ho me tuoi me je design atare da the menya bia me hye ti so personal attack na emfa kwesia na aho basaye na menua be ma onyame de me ma o se yire a ka ope menua ba onyame de me ma o se nua ko woni beche ezasa me amete wo no meji me hu disa dia esobo fe ni nyansan onyame wa che me bi eno ne ade mu ye mame anya dress yotom sa me pesa me sesa metebia betimi asesa metebia betimi aye makeups betimi asesa me ho pa yie but I want to be like this because me pesa me fake bibia I don't want to fake anything me makeups me be wias me nye bi da me brakura me ware ya me nyiam di na chide me quarterfo sa tam na ya si efi awie wo timetim new site nom koye me analysis me si me sunya kopim so me yi ni nyina efiri ho so oba na me tebe bia eba wo se wo na wo nyame ai wadom na otimi ye combination timi fantade bobo so afa I don't care medium timi dishem I am so proud of it wunim how happy I am. Se mitimi she atare na wo frɛ no fikesi atale no I am so adored by it wa won she fikesi atare no me okuno eso me namwa ba ma na wo nya bi no wasisi wo sepam na wo nya bi no still or approach me you know why because he said oh modest woman oh say oh very gentle woman oh say oh oba ye de netina fi obia ne se de onyankopon bo no me lipstick me to see me ho be yira me hu so bi ato ayame fe me preach ya me bom duku nyina no I have never condemned obi atare wo cheda because this is who I am yo masa follow lompe obetimi akọ me fie ye ho na dress nyina free ba me menyo odi machi abra wo na woni ma de afa tattoo no na wayiye tattoo design no ho nyina me min ko disco da minko bada aji joy fair ena madam fu bi the rescue de me call ho minko ayi biada ayi nya me papa ne me maame me pa me kura de na me ni ho nya me papa na wu ya me call yi minko yi da and this is me tell about you kura minko yi da so whoever you are is you and whoever I am is me I don't know say me ntimi nya de wo ye ni bi I don't know say atale na ususu yesa wa che minti miche bi. Amfata won say me. But this is me. Me se me she me cardigan we. I feel so proud of it. Na ma she matari ye she me. I feel so reluctant with it. Me de na I have confidence in my clothes. And that gives me the beauty I think I am. Me nkopel because me kopel wan hwe me mese kakamoto. And you will be no dress your fata na ko dress the same dress na ne bepe. Na so be a dress with simple dress no be fasten. And this is who I am. Me we guys as apo I have said china mo o ka se minti nyes kanto hima wake. Is that what you think? Do you know by the grace of God the amount of people me am tiwi? Minsa we ekura wo met me at him way gas and one I'm can. I don't even know their name. Are they in social media so na me hu? Ah,
As soon as I cry, me they men talk because for me, I think say me nim some faso. Obi a onim ye no, and onim some faso. We give shemi, a share me chache, wunim MVD. And no crab will change and I'm told you. You told me now call Juma, me natural hand, na me nyakwa, me tramiti sakola. Ask everybody. Me team you know, me no me ya me yet too much. I me try sakola, na me kunjam just me kun say, as me try, I check crab soon, myself. One I get on. Mema, they are like that. Women, all of them have big natural hairs. One I get on. And for when me ya dear. Now person will attack me because of the new side. Just go ahead. But men can't tell us men shut that and for be a friend say dress yana. Obia was said your tear. Obia was said your tear. Mimin ma prempensa ye wouldn't me ye. Ah? Minima dibia wouldn't me ye. Adia obinimu ye no obinimu ye. Ebia wouldn't die. A member before fouls are minimum yet. No 42 years. A member me no pen on my phone, minimum yet. It wouldn't yet, but me the material that's alamity. It suits your useless self. What's me ja o domani catch the hobbit dimmy matams and hobbas, and that's only a man yes. Ye domamu when pan where basa catch it. Eya santifo mu oni pa ne ho basa ye comfy love be me enu agina ho I am far better than no. I am a proud enchra oza na anya santi na ha dear me yo dear me nyo I am so proud me ya denchra ni a it doesn't stop me say make asa because obien who said you ordin esen ye denchra fo me ya denchra but yet I was born and raised in Asante Memu. Sanatia, and I am proud to be from Adawu. I am very proud. Nakame Jaika. Samenya proud wa kefri menum. But me ye proud in tea, meaning baby a men nanum ti babia. Because I am proud to say me ya dawuni. Tina meaning baby a men nanum ti. Baby a men nanum ko fire, baby mu bia wono. Because I am proud for my own lineage. Wona wayera woni baby ofiri. Me are so proud to say me busua ane denchira. Na me adawuni, na me aguna ni pio. Nyese mfi denchira keke, me aguna ni. Me are so proud to say me nananom ebi chichiri jukwai, ebi ko chichiri dunkwaw. Yin no ko na yede I'm so proud. Some men crop for a better chile. Your friends are Chimoda. Me a Tifanana. Me bremu. Yes. I am very proud. Some me a Tifanana. Na minim bremu. Ye ne cheche Chimoda. I am very proud. Some me crop for Neflim poor manson. Men and nano on a chicha Chimkotuku. I am proud. Say ye need sabon sam ye. Na me che. Want me a me fa. I am proud. Me are proud of something and I am very proud. Me are very proud of something and me are very proud. Me are very proud of something and I am very proud. Me are very proud of it. I am so proud. Something and a one. I am so proud of it. Who is your nana? Wo nana wine. Me bo upon some nana me. One nana wine. Huh? And Tim Jackali, I am proud of him. The Etiabian and wine. Why no one, Anna? Who will see me? Will see with them. So I'm proud of it. Me not shame. So me am a bushia for because we've got history. Yawabakosem. Yay, Yawabakosem. Wow, Casano. Woman, they have never make a bakosem. Yay, and ye never radiabasakon. Sablan, no, ye is the Sonia radiabasakon. Ye didn't soon kunim. I can't make that one, I say. I am proud to be one of them. Who are Bakwasem? Say, oh, den Cheniabua, Buofunu, made and Cheniabua, what's that clutch in our cast? So, to 1 one no one so. One so be a benumbi, a jaw man and anum tamkasi. Made and Cheniabua. My sister won't one fear and swa.
edana o ma nananom tam kese na mo aduanafo no bi no mo asem ntia ukoka na uka kobond nanta no abose di ayesesem besepani nkonya ahan se na abeta ase no anya sa ka meka masem anya sa ka meka masem pa me da nkyerani aboa so te wam oso to wam fie onum nsuo bia la twa ho fa ye wom asase bia so a me sanwa wona nan tam kese me yaboa asome na nama chichiri koma wo enipa wote so me yaboa o asome na nanom achichiri koma me kura me ni ba bi te me ni ba bi da ama wo nipa wote so sha eya ma ya mu se munim kasa obi nim kasa eya sebi obekasa ma afafo obi twemo se na me ka se me nua ba ewonim kasa o te basa na waka wano apaado e basa na waka wano apaado ya wa wakosemo she te se obeka bibia kwa ma ya me ya obeka chem se me metagyere ne aboa si anu ane se na amene me ya aboa me pese me kasa ma afre nipa binom enya sa ka me kam asem na me miremu mo me bremu ohima sa me miremu mo enyanom eko yada chafo ye mwa yada se pa yada se na me miremu mo na me se sa won fi ho mbetna me yahwe wa masase mo betna so mo aduana fo mbetna so me yahwe mo betna so me yahwe minyano meko na bibi anya me ya so no so te wan fie be ka kye me se me dankyerani aboa bibi anya me ya wo sesa asem no ka kye me no bibi no ya me ya wo di matamo wiase nyina anya me ya na sa wo bebie wano ka se me dankyerani aboa te se me abra wo wote won fie na nanom sama afo nsore na nanom sama afo nsore wote me na nanom asase so sama ya aboa mimiti subi miti subi mo aduanafo na mudi me na nanom srade minnuanom ma hwe yi a ne suo besame no enye bi ni because emi wanwa se den kira agunafo ye di me kwasiafo bi omo de seka etwa nanka wo de mekọ na ma hwe yi a ni ntimi kura ntena se nti wo de me de nyame jamo mo hwe mo yi eno an no bia hwe ne ho yi wo ho no ma hwe wabra bom yi wo ye den kire ni asore wo ya guna ni den kire ni asore na obi enu wa se bi kafra che wo chen obi anasa wamfo hia wo mo sore na yeso agi ma ahye de be hye den kyerase aboninim na min shiramo Wow, abusia ene evangelist comfort for su and abusiafo motene kano na de mo hui de mo ati edian ana mo kafa ho comment session hono na kire wa adwen efa sanse mu hu ahano skeleton man TV me see a tough for mo je de bebro unti se we your first time mo ene bomodin a subscribe me a notification so click on send a video bia ye di betumu no won son sabe kan wanya bia hwe me dasi bebre